Eastern Visayas Headlines. Mopay nga kulog, Sinirangan Visayas, alin ang mga sumat lokal, 20 nga kabalayan na ugbaw, hansunog hakat Balogan City. Ayuda, ginpatapod ni Mayor Dexter Uy. Alin report ni Arlene Gamon. Purluminos 20 nga kabalayan ang naugbaw sunog kulupan Huwebes han Hunyo 7 han magtikangan kalayo ini nga dapit nga residential area han poblasyon na ubanon syudad iton kat Balogan. Umago sa third alarm level ang sunog rason nga nagiha sa mapuy-puy an kalayo. Waray may naisumat nga naawat pero haros nga tanan nga pamilya nga apektado ang sunog inwaray may naisalbar nga mga gamit. Dagmit nga nagresponde ang CDRRMO alas 3 han kulup han makakarawatin tawag ang buhatan nga may sunog ka mao nga dapit. Nagresponde liwat ang mga kahigrani nga fire station at tikang ang mga punktuhan motyong nga niyabong. Base inisyal nga report ng PNP, nagtikang ang kalayo ha usa nga balay nga dagmit naglarab nga nagsarang iningat tupahan 19 pa nga kabalayan. Waray pa naman datos kung piraan kantidad nga danyo sa nasabi nga sunog. Nagdeklarahin fire out ang PFP alas 4:20 han kulop. Samtang nagpatapod inayuda ang lokal nga pamunuan ng syudad han kat Balogan ngadtohan 20 nga mga pamilya nga apektaduhan mao nga sunog. Parahan balita nga waray gindadapigan, balanse nga nuugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Eastern kat Balogan Visayas City. Headlines.